Mayensa mo achibiem ne mo akwa Adom TV Badwam dwumade yi eso na yada apostle Dr. Ni Okudzeto Ablakwa ene nkranhyensem a ene so de ama ye de du so ne Badwam kase ensem no ne obetie wo mu bi eni Galamsey fo mienu ne etu aka wo mo oto no no nsie do wo eye subiri nkwanta wo bebi eni anwa so bekoi na yakọ akọhwe minority so chese ohia anu ye free aban ho de entia eye voting na ekoso efa LGBTQ plus no ho no want to be no nsem bi na no pay bede bro Adom TV Badwam kase wo Facebook /Adom TV extra ubetimi ahwe live wo ho Go TV no 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV tube ne kwa adomonline.com ensem wani nsem bebre so ewo ho midi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den nsem nchemu ankasa etie enipa mienu ato na nanom nse do Ghana ni baako ne China ni ewo tuo ya akasa wo subiri nkwanta wo bebie ni anwa so bekwai ewo Western North mantam ne mu. After investigation yom di too many say oma ya adwuma wi a aka omode omo agudi omu ya ye no epie emu na kwamprafo anasa Roberts ebetake wo mo omunim ipapro ana omo hu nkwafukro a ombe di sa adwuma no ebra shootings no ende ye no omo ba ye na Chinese ni baako ana Ghana ni baako a wo ye Chinese ni driver na ye shitu wo mo ama omo bi na o nti DAC wo subiri nkwanta ekontakamu asase so na ayi we ojina no so dia de srede to manfo nyina nim se omoden a se wo mo betwe ho afri Galamsey no ho fri se eyade a se oman sase pa aside that so I'm say as an assembly member me adwuma so assembly and the MC is the leader of the assembly enti eno yime so mbo ono so amane futu a me de be ma ye ni adum ya se de aban no ayeyi ga se the person ye proper man ewo yesase ni so no e be se adwuma die no omunyai Ekokuma ya wo mrashebe fie mu hia no ye efree Foreign Affairs Minister Okudzeto Ablakwa efa abato ekoso ewo LGBTQ plus no a Ghana yantu bi no ho. We've been non-aligned on particular foreign policy matters. There's not a foreign policy matter. There's a cultural issue, value issue, constitutional issue. Things that are alien to our culture and our well-being. And if you read our constitution, our cultural values are part of our constitutional establishment or provisions. So we thought the government, having been very firm, loud during the campaigns, ought to have sent the right message to Ghanaians that yes, we campaigned that we're not going to accept those tendencies, and that when we get the opportunity to be in government, we are going to ensure. So it was a clear opportunity for government to demonstrate to the world her position on this. I was answering way more no so for Foreign Affairs so Okudzeto Ablakwa about one thing abetrum. The Ministry of Foreign Affairs has observed that there are misleading reports in sections of the media that Ghana has abstained from a vote on LGBTQ plus. The ministry wishes to state for the record that there was no vote on support for LGBTQI plus, for which Ghana abstained. So let's get it clear. There was no vote on support for LGBTQI plus, for which Ghana abstained. Proposed legislation is inconsistent with our constitution because our constitution, as you do know, has very entrenched human rights provisions which protects and guarantees the rights and freedoms of everybody. So misleading reports of that nature should be discarded, and I would urge the media to independently obtain what the vote was about at yesterday's Human Rights Council meeting. There was no vote on support for LGBTQI, no vote.
Free Sansem Nimo na ya boy ransom for money papa pradia emu eden na no ye national security operatives bi any addition war manson patasie e wa mansia south mesin mo wa santamantam ma make us de we pra no St Martin's Catholic Church e war agoyesum ye de na koto ho Abaina blagala say obi anfa ne no mama fie be 3 weeks ni edi video be sisi fie edi say also wo be fa pa de video no fie de e ma mo kwan edi e bobo obelia say video de ye ma mo mfa ba akokra anko edi e nyira ye pinche sa ana ye de video no e ama mo mfa anko edi e wa na ya police for no e sa o machi a o mede ko e say ne sa abre eni e won shoot de e kokọ so na ye se de sifie kwa de eni baba akopla na say ye de no hospital to ni asisi a sabre ba bi apake afidi asie no asifie ba 2 months ni 3 months ni yankwa adwuma adi enti na police fo betuma ba fie so mo ba fa fidie enti yesre no so mo na ni mrafom ohwehwe mu ye na de omo ye no emwaye ene ye mo de omo ka esan machi na se to so bie mu a omo ka no omo de bawura fom Onibonyamfo George Champion ya assembly member o manso mpasase nkase mu ene wo chese wo hwe anti-Galamsey task force mana mutu a wo mo de etata small scale miners na eya de ha adwene omo se aban na so omo firi so na baaye omo se aban firi so omo se wada from above omo firi so na aba enti omo na ba sa machine se esi fie nko ye ni ba bi boti a omo firi de ye sra aban ni se ye omo na ama omo kwan se omo ma ye sa ade ne dia ene omo de omo se ni din because ye nyina no ye pa na sam se de wo ye ne yafu ye ne je ho but say na kwan na omo nam so we ne de nya se ne ye pe no omo ba na se machine se fie aban se machine se fie no be fa kɔ de a enya sa ne ye pe ntia sra aban se wo ye adwuma na won hwe nipa o betimi aye no kama no ma ye ma omo ye ma ehon nte na wo mo mba ne de obada ne akoromfo because omo ti be bokwam moto ba no mache no o kada fo kwa no mache no sa no omo de wetra say 4 days time omo bai ene ne de omo be wura ekuro ni ma omo sa machine se fie e de ko akwa omo de te so ha no Yamanyoko Mustafa Gbande se ene one candidate wa Ablakwa North ochna yeto abano biemo wo polling station sedunkuno no Rabna Obenkiane kenkunimdie no ebe ne dia ntie de electoral commission ema kwan se 19 polling station bo akoye election no punishment there but I ready ayakọ the entire machinery on grounds the national chairman na odi party na enim ono akobi akwakoye campaign 100 enti se abato no beba so de ase de nhihye na kyerɛ no a Friday NDC akodi nkunim because ye ne Ablakwa na afo ye koboyem yantoma de agba no Adom News in Central for Ablakwa North da koman ene omanfo ewo ho ekotwetwe nkomo bisa se wo mo aya hoboa e de afa abato ebekoso e nyame yadoma efiada no yawo atweyema ye twen se tamne bebeso a ye beka akoto abanaso bia bo man no obi anya ne fa ahodie enti se afane nyina giatum dia yanso yada omampani ma amase na wonhwe ne pepepe ye nkoso na botoye munye de emra ya ka pese abato no ya tupa enwe ye cause se say ni MP awo Ablakwa North ade bonme na ya yentum ntena ho abra Ablakwa North ye ni MP Ekokuma womra shebedwe fie mu se womo ebehia nhwehwemu afa sika 1.2 million dollars a ene yede eye chip embedded passport no ene niema hudu bi no e wo se nhwehwemu eba ne hu nie sika no eye pote enimwenimu ya yemfa emergency response feedback entudwa emma Ghana foa ewo enkronkro ya sebe eniema enhyeda nye clear wi mu ayekusu ho no se ne beya so kyena egeto ne bro Ghana foa ewo ho no benya enyinaso ana behu number ana behu nipa ana behu be bia eko a ewo se wo moko sa niema wo eni egyina so Osan edi tudwa se ehun behia pa se nhihye aban no edi egu akwam edi fa akwantuo policy no woma emu na ho extra kata Fred say ombra no be church asem a waka ni in fact wo man so issue statement a kire ya odi a wo medi e wo man Ghana ho we nyina no entweye efi say e di confusion e ba wo man Ghana ne ne namfo ne nyonkofo ntem enti e stress minister no o man you enye ni you na ne da bi so ne da bi
Gomwanya no zongo chief for IGP ni interior minister said ni die mo betre se gomwa dominance ni gomwanya no district police command no wo hia kade ahyen nom ne ade a wo betumi de abo adehye ho ban ni titru afri akwamukafo emo Gomwamai, we hear lack of police guardians. Say police for benya cars. Na biako gomwanya nu, biako gomwa fete, biako gomwa dominasi, biako koko mbiambianu. Ye nibi. Enti ye tutosre regional police command. Onyonyamfu da papa nangasa oyanipa. Enti otienya enye minkuti na mikasa, minkuti na mitia. Nemo informusha masina mpenformusha mechira mikasa asami. Ye dosu pa se ye beto tosre na wama nyanyanu onya police car papa any more police. Assemblyman wo Gomwadom nasi electoral area Patrick Abeka enso din semse tudwa. Metima ke se ehwa kan. Ne ntin se on se enye ba ko enye mienu. Se enye be 2 weeks ago ebisi between Ochirako ne Potin entim ho. Ena na sen aso ebisi between Dominasi ne Dabenyin. Dominasi district command yenika anaso munika. It's normal case here. I am adding before we from Mudo on that say in crown on call. And semester say benefit na omombo na district on say enweka. Kwa West Municipal Assembly no ne nananuma won kokwa ka won ho abomu a why say Bobo Shanti pub e was wo mudwiri egu fi say ne aye no emo akuro no ne titio ne mabunu ya ewum. Say nyina kwa hemfo security services advice amudama kwa West Municipal Assembly. I say ohona nkasa no enye safe for the municipality. Jumadi ekoso ane niema ekoso hono. But enye ohu nyina na yeko buno. A temporary structure aye gidi se yeko mienu miensa na wo hono a eye threat to us no. Ye ne nananom eko na security no na yako na yetime di sanity abaho wasan dia to mebunu nenim se wo mohwe se wo batwe omho de fi enubone ekwan so na nya de ebebo om kra na omnwe wo mo edache hu into robbing, drug abuse, prostitution, illegal activities no yes wrong ye hiom o my gana hiom o mo dache yan o mo ntwe om mfiri on because ani manyina emfo nkosi ba bipa wo hwa drugs red one and it be pray and I do anajo a untime fa ho te kire mabunu no mesra ma mema mumri pe adwuma yensu adwuma schools ne yakwa mumri enko Obuase district manager da NHIS eye kwabna chairman wo de adesere na etudwa se wo mu behia eye NHIS no won mo atsa ye no ebie se ye betumi aboa wadwuma na wo koso a eye no ombe ya cheche won ahim aye proximity say ye he domi abra mampamre nyamesom ye de kwabena kwa asonkore obi free mampamre a obefa ka abesi domi abra no afa domi abra abi abesi tutuka no abi ase tutuka so a to Obuasi Central o de ofa ka be miensa na enan enti se wan hwe a sika na wo de fa ka e de aba your office ewo health insurance office no inka wo de tena ho a inka betimi a eden aye wo card no enti one of the biggest challenge is the proximity enti say you see health insurance in your Obuasi Easter and now see in your office of Obuasi Easter ebe eden ebe boa so that is one of the major challenges even though you ekoye outreach programs but then someone so office libya ebeboa Mayenya no so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no peye de asie yeda semre ne adaje a bibia wo de ma yenti wada wo matwen yen na yemfa da bonkrata ne Adom online stories no nto so bidi afia amankwa tamaklo